nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Up News. Umuryango w'ubumwe bw'i Burayi EU urimo gushaka amasezerano mashya y'ubucuruzi n'ibindi bihugu birimo Ubuhinde, Ubuyapani, Indonesia ndetse na Mexique mu rwego rwo guhanganira isoko ku isi. Birimo kuba kubera impinduka mu mibanire ya Amerika n'abafatanyabikorwa bayo ndetse n'ingamba za Perezida Trump muri politiki y'ubucuruzi. Ikinyamakuru kandi The Washington Post cyo kiratangaza ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ari mu ruzinduko mu Bushinwa ashaka gukomeza imikoranire y'ubukungu n'icyo gihugu, mu gihe hakomeje kutizerwa imiterere y'umubano hagati ya Amerika n'ibihugu by'uburasirazuba bwa Atlantique. The Guardian kandi iratangaza ko bamwe mu bategetsi ku rwego mpuzamahanga bagaragaza ko isi irimo kwinjira mu gihe cya Great Power Politics, aho ibihugu bikomeye nk'Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Amerika bigerageza gutegeka ibindi. Kuri forum y'umuryango w'abibumbye i Davos, Chancelier w'Ubudage yanavuze ko Uburayi bugomba gushimangira ubwigenge bwabwo mu gukorana neza mu bya gisirikare ndetse n'ubukungu. Muri Benin kandi amatora ya guverinoma y'umuryango aherutse muri Mutarama 2026, aho amashyirahamwe yunganira perezida ubu ngubu ari mu myanya myinshi muri gahunda yo gushyiraho politiki ngenderwaho muri kino gihugu. Naho mu gihugu cya Uganda haragaragara imyigaragambyo n'imvururu nyuma y'amatora ya perezida aherutse kuba, bigaragaza impungenge ku miyoborere ya demokarasi ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu cya Uganda. Muri Guinea Bissau ho hashyizweho itariki yo gukora amatora rusange mu mpera za 2026 nyuma y'uko habaye kudeta yabaye mu mpera za 2025. African Union yo iratangaza ko umuyobozi wa African Union Commission His Excellency Mohamed Ali Yusuf yakiriye intumwa ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bigamije gukomeza imikoranire y'ibihugu bya Afurika ku byerekeye umutekano ndetse n'iterambere. Indi nkuru dukesha Wikipedia iragaragaza ko intambara hagati ya Israel ndetse na Hamas yatumye ibihugu byinshi bigaragaza imyumvire itandukanye bifite, bimwe bigashyigikira Israel ibindi bigashyigikira Palestine. Ibi byatumye habaho umwuka mubi mu bijyanye na diplomasi ku isi yose. Naho Reuters yo iratangaza ko umuyobozi mukuru wa politiki y'ububanyi n'amahanga muri EU Kaja Kallas yavuze ko Uburayi butagikurikira Amerika nka mbere, kandi ko bugomba kwigira ku by'umutekano no ku mbaraga zo kwirwanaho ubwabwo. Ngaya amakuru yaragezweho by'umwihariko hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda twari turimo kubagarukiraho muri aka kanya. Niba utarakora subscribe yikande kugira ngo ujye ubona izindi nkuru nyinshi tubagezaho. Tubashimiye ko twabanye. Hasta la vista.